نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام از تلویزیون سیمای شهری پنجکند منظورتان است. السلام علیکم. در تالار مجلسگاه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند مجلس فعالان اوید به جنبستی رشد اجتماعی و اقتصادی شهر در 9 ماه سال 2022 برگزار گردید که در آن نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های جمهوری فرهاد رحیمی، معاون رئیس ولایت سوخت ظریف میردادا و رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده اشتراک داشتند. مجلس فعالان اوید به جنبستی رشد اقتصادی و اجتماعی شهر پنجکند در 9 ماه سال 2022 در تالار مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند با اشتراک نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان فرهاد رحیمی، معاون رئیس ولایت سوخت ظریف میردادا، رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق، نمایندگان مقامات حفظ حقوق، مدیران شعبه و بخش‌ها، رئیسان کارخانه و تشکیلات ها مؤسسه ها برگزار گردید که آن را رئیس شهر پنجکند افتتاح نمود. سپس حسابات معاون رئیس شهر پنجکند خسرو دستبایزاده اوید به نتیجه های رشد اقتصادی و اجتماعی شهر در 9 ماه سال روان شنیده شد. در حسابات خسرو دستبایزاده قید نمود که در این دوره اجرای نقشه قسم درآمدی بودجت به نظر داشت انداز اجتماعی غیر بودجتی 108.2% تامین کرده به جای 466 میلیون و 200 هزار سامانی پیش بینی گردیده به بودجت 504 میلیون و 301 هزار و 293 سامانی وارد گردید که از نقشه پیش بینی گردیده 38 میلیون و 101 هزار و 293 سامانی زیاد و یا نظر به همین دوره سال گذشته 73 میلیون و 141 هزار و 453 سامانی بیشتر مبلغ جمع آوری گردیده است. نقشه قسم درآمدی بودجتی محلی نیز در 9 ماه برابر 102.8% نقشه به اجرا رسیده است. بر زیاد به اجرا رسانیدن نقشه واردات به بودجت امکانیت فراهم آورد که عهده‌داری های مالیوی در نزد تشکیلات و مؤسسه های بودجتی سری وقت به اجرا رسانیده از این حساب برای کارهای آبادانی نیز امکانیت فراهم کرده شود. دوام 9 ماه سال جاری در 21 کارخانه صنعتی فعال حجم استحصال محصولات صنعتی یکجا با خدمت رسانی پولکی به 3 میلیارد و 604 میلیون و 347 هزار و 800 سامانی رسانیده. در ساحه معماری، شهرسازی و ساختمان فعالیت منتظم به راه مانده جهت تحکیم کارهای آبادانی و سازندگی با مبلغ گذاری بودجت جمهوری ولایتی و شهری اینچنین با جلب سرمایه صاحبکاران انشاءات زیاده بنیاد گردید. حالا در شهر با سرمایه صاحبکاران ساختمان 9 بنای بلند افشانه استقامتی با مرکزهای تجارتی و استحصالی، مکتب و صنفخانه‌های علاوگی، بنگاه‌های طبی، ورزشگاه‌های زمانوی ادامه داشته. مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر رفت کارهای ساختمان و آبادکاری را به استقبال 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان زیر نظارت دائمی قرار داده است. همچنین به این مناسبت در شهر بنیاد بیش از 1000 انشاءات تعیناتی گوناگون به نقشه گرفته در 9 ماه سال 2022 96 انشاءات تعیناتی گوناگون مورد استفاده قرار داده شده است. در جلسه همچنین نتیجه های فعالیت ساحه های معارف و تندرستی، کار با زنان و عائله، جوانان، رفت اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم های ملی در جمهوری تاجیکستان و دیگر ساحه ها مورد تحلیل قرار گرفت. رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق در دایره دستور سپارش های پیشرو معظم ملت محترم امام علی رحمان از معاونان رئیس شهر، مدیران شعبه و بخش مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر، راهبران کارخانه و تشکیلات ها، جماعت های دهات پرسش به عمل آورده تاکید داشت که با استفاده از همه منبع‌های مبلغ گذاری، جلب صاحبکاران، کارهای آبادانی به استقبال جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان وسعت داده در شرایط متشنج سیاسی منطقه و جهان در اساس دستور سپارش‌های پیشرو معظم ملت محترم امام علی رحمان برای بهداشت سطح نیک و احوالی مردم همه تدبیرهای امکان پذیر اندیشیده شود. همچنین در جلسه نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های جمهوری فرهاد رحیمی و معاون
муовини раиси вилояти суғд Зариф Мирдадо сухан гуфтанд. Дар анҷоми ҷаласа раиси суди шаҳри Панҷакент Диловар Мирзо Ҳомидзода барои саҳмгузорӣ дар рушд ва таҳкими ҳокимияти судӣ, ҳамкории судманд бо мақомоти суди шаҳр, мусоидат барои беҳдошти шароити кор дар суди шаҳри Панҷакент ба раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ ифтихорномаи раиси суди олии ҷумҳурии Тоҷикистонро тақдим намуд. маҷлиси ҳафтавори назоратии назди раиси шаҳри Панҷакент баргузор гардид, ки дар он масъалаҳои муҳими шаҳру шаҳрдорӣ мавриди муҳокима қарор гирифт. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. маҷлиси ҳафтавори назоратии назди раиси шаҳри Панҷакент баргузор гардид, ки дар он масъалаҳои муҳими шаҳру шаҳрдории мавриди муҳокима қарор гирифт. дар ҷаласа нахуст раиси шаҳр оиди омодагиҳо ба таҷлили ҷашнҳои фархунда сухан намуда масъулонро вазифадор намуд. ҳамчунин масъулони корхонаи фаръии давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ ва муассисаи давлатии рекламаи берунии ороишӣ ва чароғонкунии шаҳр вазифадор гардиданд, ки дар хиёбону гулгаштҳои шаҳр гулҳои мавсимӣ шинонида тозагии хиёбонҳоро назорат намоянд. ба муносибати ҷашнҳои тарихӣ шиору овезаҳо насб карда шавад. дар идомаи ҷаласа раиси шаҳр аз рӯи масъалаҳои иҷрои нақшаи даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, кишти такрорӣ, дуруст намудани ҳисоботҳои оморӣ, обуна ба матбуоти даврӣ, ба роҳ мондани корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ, дастгирии соҳибкорон, баррасии ҷиддии муроҷиати шаҳрвандон, ташкили ҷойҳои навикорӣ, фароҳам овардани шароити мусоид ба соҳибкорон барои бунёди корхонаҳои хурди саноатӣ, иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо ва дигар масъалаҳои муҳим ҳисоботи масъулонро шунида дастуру супоришҳои мушаххас дод. ҷаласаи ҳафтавори назоратиро раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҷамъбаст намуда аз масъулони тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард бо дарки баланди масъулият ҷиддӣ вазифа ва супоришҳоро иҷро намоянд. идомаи барномаи иттилоотии пайхом. намояндагони академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз мавзеъҳои таърихии шаҳру деҳотии Панҷакент дида намуданд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. Панҷакент яке аз шаҳрҳои қадимтарини кишварамон ба ҳисоб рафта, таърихи беш аз 5500 сола дорад ва бо манзараҳои диданиву дилфиребаш таваҷҷӯҳи ҳазорон меҳмонони хориҷиву дохилиро ба худ ҷалб кардааст. аз ин ҷост ки ҳамарӯза нафарони зиёде барои тамошо намудани ин маконҳои дилфиреб ба ин диёр меоянд. аз ҷумла як гурӯҳ меҳмонон аз пойтахти кишвар шаҳри Душанбе, инчунин Академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои ошноӣ пайдо кардан бо таъриху фарҳанги қадимаи шаҳри босониамон ташриф оварданд. онҳоро дар шаҳраки Саразм муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ ва сарвари пойгоҳи босоншиносии Панҷакент Саразм Норинисо Худоёрова хеле гарму самимӣ пешвоз гирифта ба тамошои мамнӯъгоҳи шаҳраки Саразм даъват намуданд. аввалан меҳмонон бо ёдгориҳои таърихии шаҳраки Саразм ошно шуда бо таърихи қадимаи диёрамон аз наздик шинос шуданд. бояд гуфт ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2000 инчониб ба ёдгории Саразм ҳамчун намунаи барҷастаи осори таърих таваҷҷӯҳ зоҳир карда бо қарори ҳукумати мамлакат маркази ташаккули тамаддуни кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон мамнӯъгоҳи таърихиву бостоншиносии Саразмро таъсис додааст ва барои корҳои ҷустуҷӯиву бостоншиносӣ ва ободу барқарор кардани он ҳамасола маблағ ҷудо мекунад. барои илми бостоншиносӣ умуман барои кулли инсоният кашфи бошишгоҳи Саразм бозёфти беназир аст. бояд қайд намуд ки гаронтарин бозёфти Саразм ин гӯри маликаи Саразм мебошад. малика хеле ҷавон будааст ва тахминан дар синни 25 солагӣ вафот мекунад. шаҳраки Саразм ба зиёратгоҳи сайёҳон табдил ёфтааст. ҳамасола шаҳрвандони зиёди ватанӣ ва сайёҳони хориҷӣ ин мавзеи нотакрорро зиёрат карда аз дастовардҳои бостоншиносони тоҷик баҳравар мегарданд. баъдан ҳайати меҳмонони аз Академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба зодгоҳи
сардафтари адабиёти классикии тоҷики форс малик ушуаро устод абу абдуллоҳи рӯдакӣ ба деҳаи панҷурӯд рафтанд. онҳо оромгоҳи поягузории назми тоҷики форсӣ абу абдуллоҳи рӯдакиро зиёрат карданд. дар ин ҷо низ ба меҳмонон аз таваллуд то вафоти одаму шуаро, тадқиқотҳои олимон вобаста ба осори устод абу абдуллоҳи рӯдакӣ ва ғайраҳо маълумот доданд. меҳмонон аз тамошову маълумотҳои ба худ гирифтаашон ва умуман аз ташриф овардан ба шаҳри босонии Панҷакент хеле шоданд. Абилзода Гуландом Сардор ҳастам, номзади илмҳои фалсафа, мудири кафедраи психология ва социология Академияи идоракунии давлати назд Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. мехоҳам ки хушҳолӣ ва самимияти хешро аз номи хеш ва аз номи кулли ҳайати делегатсияи Академияи идоракунии давлати назд Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баён намоям барои дар сатҳи олӣ пешвоз гирифтан ва меҳмондории ҳукумати шаҳри Панҷакент дидан кардан аз ин оромгоҳҳо боварӣ дорам ки яъне насли тоҷикро ба асли хеш пайваст мекунад ва ба таърихи гузаштаи хеш бори дигарам маҷбур мекунад ки масалан ёдовар мекунад ки ин насл аз анамо фарҳанги боло ва фарҳанги хиради азалӣ бояд канда набошад ва дар анҷом барои фаъолияти густурда, барои фаъолияти пурсамарӣ ҳар як анамин кормандони ҳукумати шаҳри Панҷакент ва махсусан анамин макони бузург ман муваффақиятҳо хоҳон ҳастам ва боварӣ дорам ки дар рушд ва муаррифӣ кардани фарзанди фарзонаи миллат боз ҳам камар мебандем ва боз ҳам яъне барои ҷаҳониён муаррифӣ мекунем ки миллати тоҷик бо ҳамин хиради азалӣ метавонад то абад побарҷо боқӣ бимонад ва махсусан ин ташаббусҳое ки дар ҳар сари қадам бо яъне ҳайати делегатсия ва кулли ҳанамин сокинон ё гӯем ҳукуматдорон муаррифӣ шуданд ки бо ташаббуси пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон яъне оромгоҳ яъне бунёд гардидану таъмир гардидани оромгоҳу ҷойҳои муқаддас ин ҳам бори дигар рисолати моро дарчанд мекунад ки анамин аз дарси ибрат гирифтану барои дигарон масалан таблиғ кардан барои ободии ин сарзамин, барои ободии ин миллат мо фикр мекунам ки беҳтарин ташаббус аст. ҳамзамон меҳмонони шаҳри Душанбе ба осорхонаи ҷумҳуриявии тарихиву кишваршиносӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ омаданд. дар ин ҷо ба меҳмонон аз таърихи кӯҳани миллати тоҷик, урфу одат, анъанаҳои нек ва ҳунарҳои ниёгон маълумот доданд. дар маҷмӯъ меҳмононе аз пойтахт ба шаҳри босонии Панҷакент омада бо ҳиссиёти аҷибу хотирмон роҳ ба сӯи Душанбе гирифтанд ва бо як мисрае сафари худро ба шаҳри Панҷакент чунин хулоса карданд. лаҳзае медоштам ҳукми равое дар ҷаҳон, ин ҷаҳонро мениҳодам ман ба номи Рӯдакӣ. ба шаҳри босонияи Панҷакент ҳунармандони шинохта аҳли эҷоди театри давлатии Академияи драмавӣ ба номи устод Абулқосим Лоҳудӣ ташриф оварданд. дар кӯхи фарҳанги шаҳр намоиши кӯдакона инчунин барои калонсолон бо номи баъди мурдан хоҳ биёӣ хоҳ наё дар риштаи масака эҷод шудааст ба намоиш гузошта мешавад. муаллифи он драманависи тоҷиктабори ҷумҳурии Ӯзбекистон Хурсанд Холиқов буда, таҳиягар, саркоргардон, ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Султон Усмонов мебошад. аҳли эҷоди театр изҳор медоранд ки намоиши мазкур барои кӯдакон ҷанбаи тарбиявӣ дошта, аз тамошои он мардуми бо маданияти шаҳри босонии Панҷакент ғановати хуби маънавӣ хоҳанд гирифт. барои мо аҳли эҷоди театри давлатии Академияи драмавӣ ба номи устод Абулқосим Лоҳудӣ ҳамеша сафар ба шаҳри бостонаи Панҷакент, ба диёри Рӯдакии бузургвор, устод лоиқи зинданом як муҷиби ифтихор аст. тамоми аҳли эҷоди мо вақте огоҳ шудем ки раиси шаҳр бо як ҳиммати баланд, бо як эҳсоси баланди ҷавонмардиву худшиносӣ даъват аз ҳайати эҷоди мо карданд, ҳамаи аҳли гурӯҳи моро як эҳсоси шодиву
فرا گرفت و امروز استقبال هیئت راهبری شهر در آرامگاه آدم شعرا ابا عبدالله رودکی و بعدا زیارت از آن موضع‌های زیارتگاه‌های مقدس خواجه محمد بشارا برای من خیلی هم خوشایند بود، برای من خیلی واقعا موجب افتخار بود. و ما چندین بار که به شهر باستانی پنجکند آمدیم، چرا برای ما بسیار بسیار گوارا است، برای خوش است، چون که جا محیط یک محیط بسیار سازگار است، محیط فرهنگی است، محیط اینجا اخلاق و آداب و فرهنگی بلند را که آدم احساس میکند. یعنی وارثان رودکی و این بزرگواران بودن اهل جامعه پنجکند را ما به خوبی درک میکنیم و همیشه نمایش های ما رو با یک تشنجانی، با یک پزمانی، با یک اخلاص و محبت خاصه میپذیرند اهل جماعت این شهری باستانی. و این دفعه ما یک نمایش کودکانه برای مکتبیان شهر پنجکند آورده ایم که آن هم جنبه بسیار خوبی تربیوی دارد و یک نمایش برای کلانسالان، برای دایره تماشاگران کلانسال آورده ایم که آن عنوانش بعد مردن خواه بیایی خواه نیام، یعنی که در رشته مسکه ایجاد شده است. مؤلف آن یکی از تاجیکان ازبکستان از وایسون، درامنویس تاجیک تباری ازبکستان خورسند خالقوف است. در تهیه سرکارگردان تئاتر ما هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان سلطان عثمانوف روی صحنه آمده است و هنرمندان بسیار ورزیده مثل اسلبک نظریوف، سعادت عزیز و محمدی میرزاعلیوف، شجاعت اسدالله زاده و دیگر هنرمندان جوان و بسیار با استعداد ما، صلاح الدین شکرزاده، ایران هنر و بنده در این نمایش نقش‌ها را اجرا میکنیم. و محتوای نمایش یا بگوییم که جنبه اخلاقی و غایوی نمایش این پیش از همه دستور به جوانان است که در این زندگی به قدر والدان برسند، به قدر پیوندان و عزیزان خود برسند، همیشه در یک دایره مهر و اخلاص و محبت و صمیمیت بسر برند. یعنی تاکید به این است که این هر دم برای انسان غنیمت است، یعنی که در حالی که هستیم به قدر یکدیگر برسیم، یعنی یکدیگر را غنیمت دانیم. یعنی همین گونه یک دستورها، یک جنبه های اخلاقی دارد این اثر. و باز هم میگم که البته هم برای ما موجب افتخار است سفر به پنجکند باستانی، هم مسئولیت است، زیرا آیا ما در دایره قرار میگیریم که بسیار تماشاگران یعنی که دایره فرهنگ و معنویاتشان بلند است و آیا ما بسیار در هیجان هستیم که جوابگوی این ارزش ها بوده میتواند هنر ما، نمایش ما. ولی به هر صورت ما باوری داریم که چون هر وقته ما از این شهر باز هم با تاثیرات بسیار نجیب، با تاثیرات بسیار نیک میرویم و قدر مهمان نوازی، اینقدر احترام، اینقدر اخلاص و صمیمیت را واقعا در اینجا احساس میکنیم. و وقتی میبینیم جوانان خصوصا نسل نورس پنجکند چگونه یک معرفت و آداب خاصه دارند، واقعا این یک برای تمام کشور ما یک نمونه عبرت است. و من از افرادی که از این دیار
با دوشنبه میآیند تحصیل میکنند و باز در جنبه‌های گوناگونی کشور ما یعنی کار و فعالیت میکنند. بسیار میشناسم، بسیار میدانم و من در عمر خود افتخار آن را داشتم که هنوز دانشجو بودم، با استاد لایق آشنا شده بودم، با شعرهای استاد لایق در شهر لنینگراد، سابق لنینگراد حالا سن پترزبورگ، برنده یک آزمون عمومی اتفاقی دوران شوروی گشته بودم و وقتی که این پیام را با استاد لایق رساندم، از همون روزگار یعنی از سال 1977 این جانب با استاد لایق یعنی که سریش آشنایی و دوستی پیدا کردیم و استاد با یک محبت خاصه مرا مج مینامیدند و در بسیار سفرها با استاد بودم، در خارج کشورم با استاد بودم، قدر از محبت و از دانش و از فضیلت‌های استاد لایق بهره ها بردم. برای همین من با این شهر و با دانشمندان و اون فرزندان بسیار برومندی که پنجکند باستانی به کمال رسانده و برای ملت اهدا کرده است، با اکثر ایشان یعنی که سری دوستی و همکاری ها داشتم و دارم و برای همینم آمدن به پنجکند برای ما هم مسئولیت بسیار بلند است، هم یک افتخار خاصه است. من باوری دارم که هم مکتبیان، هم دایره کلانسالان، تماشاگران کلانسال از این سفر هنری ما برخوردار می شوند، یعنی یک قناعت خوب معنوی حاصل می کنند و برای ما هم یک سرفرازی، یک خوشبختی خواهد. برنامه را ادامه می‌دهیم. بخش به روز آموزگار در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 3 شهر پنجکند درس گشاده نمونوی با اشتراک سابقه‌داران ساحه معارف گزارده شد. متوجه باشید به گزارش خبرنگاران ما. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید می‌نمایند که بنیاد ملت از معارف آغاز می‌یابد و غمخواری نسبت به معارف سرمایه‌گذاری برای رشد نیروی انسانی و آینده آباد دولت و وطن میباشد. با مناسبت روز آموزگار در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 تحت راهبری آموزگار سعید ودیلاوره با خوانندگان صنف 4 درس تربیوی تحت عنوان گشاینده اسرار معلم برگزار شد. در این درس تربیوی خوانندگان در وصف معلم گفتارها، شعرها قرائت نموده، رقص و صحنه‌چه نمایش دادند. معلم آموزگار در تربیت معنوی انسان نقشی مؤثر داشته، باعث احترام و شهامت گشته است. آموزگار در علم و دانش را برای خود برای کسب باز کرده، دنیای تفکر کس را به تازه‌گوهای معطر معرفت زینت می‌دهد. در فرجام درس تربیوی سابقه‌دار مهنت آموزگار رایب و سخن نموده با آموزگار و خوانندگان صنف 4 برای درس زیبا اظهار سپاس نمود. همچنین همین گونه درس تربیوی تحت راهبری آموزگار باباخان و میشگانه با خوانندگان صنف 4 تحت عنوان معلم استادی بهترین است گذرانیده شد. هر سال 5 اکتبر در سراسر کشور روز معلمان را جشن می‌گیریم. آموزگار به ما خواندن، نوشتن، اجازه کردن را می‌آموزد تا اینکه طفل خواند و صاحب هنر شود، استاد مهربانی خونی جگر شود. لعنت به آن کسی که پس از ختم خواندنش از مهنت معلمی خود بیخبر شود. معلم به مثل شمع است، خودش می‌سوزد و به دیگران می‌آموزد. شمع شدی، شعله شدی، سوختی تا هنرت را به من آموختی. معلمی عزیزم روزت مبارک. شعر و گفتارها در وصف معلم و سرود و صحنه‌چه از جانب اشتراکچیان خوب پذیرفته شد. در فرجام درس نماینده شعبه معارف شهر برنامه شعر و سخن گفته برای برگزاری درس تربیوی نمونوی با آموزگار اظهار مینه‌داری بیان کرد. گزارش صبرین اکرم و اسماعیل جان خالف. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه تلویزیونی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر.